Bedepana pebaraden rahmat. Dek remacan Sunan Ampel. Iya, arek kailangan radio le. Lu sariaki urusaki. Ya temu mak, sing ngurus masjid. Temu. Mare temu mate boleh. Kubur lah. Kuburna telong. Esi tombak ke Sunan Ampel antar konjengan. Ada bus lesan. Aduh. Engkau antar konjengan Pak Bibi kan. Cek saking di bede soleh, tarik bede bareng engkau. Oh di boleh. Sambian mon orang letak lako ngampong meloloh. Abe jele gele area gajah deki pataku congocok. Nak foto ni montoro dadi nak foto semecelep atendeng sepo. Nak foto ni kesambungaki ke para alim ulama. Sambungaki odin ke para alim ulama. Sambungaki odin ke para kiai. Kong langkong sambungaki odin nak foto ka orang-orang beli, orang-orang se kesenengan bi Guste. Sambian pola oneng rasat antar ke Ampel. Ampel sorbeja. Sunan Ampel neka endi hadem nyaman soleh. Sitong bakto soleh neka pak sobungomor. Ekobur bededajan Masjid Ampel. Oleh telo bulan soleh neka mate. Sunan Ampel ongke ke masjid neka sompak. Ancan Sunan Ampel, duh masjid tinglek dina soleh pas kotor. Cek sangking bede soleh masjid ricik bersih. Sunan Ampel ada bunga neka. Bahasa soleh neka jaga boleh di kuburan. Odi boleh. Odi boleh. Jaga di kuburan. Antar ke Sunan Ampel. Bedepana pebaraden rahmat. Sunan Ampel nyaman Raden Rahmat. Neka kaula odi boleh. Ya Sunan Ampel jaring orang wali pak. Enja tak terkerjet. Montepak kesambian. Makin matuan ni tabrak pak. Dek remacan Sunan Ampel. Iya cong. Aro masjid etina ban kotor. Lu ongke masjid jepel. Mare pel sapoe. Mare sapoe keloten pebersih. Eyong gak mak. Jepel, sapoen, kebesen, bersihin. Ting lemak, ting le bersih masjid ni kah? Mate boleh. Kubur boleh lah. Dajan masjid, kuburnya dua lah. Situng bektok. Sekitar Ampel ni kebeda orang keelangan radio. Karena Sunan Ampel sebagai tokoh masyarakat Surabaya, orang sekeelangan radio ni kemak laporan ke Sunan Ampel. Dek remecan Sunan Ampel, aduh sayang kakek keelangan radio tade soleh. Cek sangking bede soleh, temu radion kakek. Cek boleh di kuburan. Odi boleh. Odi boleh. Bedepana pebaraden rahmat. Dek remacan Sunan Ampel. Iya, are kailangan radio re. Lu sariaki urusaki. Ya temu mak. Cek sing ngurus mayit mak. Temu. Mare temu mate boleh. Kubur lah. Kuburna telok. Situng bakte Sunan Ampel antara konjengan. Ada bus lesan. Aduh. Engkau antar konjengan pahbi tibian. Cek sangking ki bede soleh. Taring bede bareng engkau. Oh di boleh. Singkat cerita. Basole neka odi sangang kaleh. Mate sangang kaleh. Sambian montar ke Ampel. Dejen Masjid Ampel. Neka bede kuburan cicir sangak. Neka kubur nereng situng. Kuburna haddam neka. Seanya membasole. Mate sangang kaleh. Odi sangang kaleh. Basole neka pasta odi boleh. Polan Sunan Ampel wafat. Jek sangking Sunan Ampel kita wafat. Basole recong. Ada karentanai sorbeja. Nyaman mate odi melolo. Belum pernah ada catatan di dunia. Orang mate sangang kaleh. Odi sangang kaleh. Kecuali haddam Sunan Ampel. Mak bisa keramat.
Jeodi sangang kali mate sangang kali. Sekeramatnya ke Sunan Ampel. Hadam misalnya Mbak Soleh ketolaran, kaemperan, keramat orang wali, keramat Sunan Ampel. Karena Ki Odin Mbak Soleh ini kah nalpe ka orang-orang sekeratu ka Guste. Saya nggak jauh bejauh bi ulama nak foto nikah, jauh bejauh bi kiai. Orang neka mulai jauh bi ulama nomor situng, make ala kocakang, barokalakon bekal elang bon. Ngok bon ngal tengale. Edima beda orang cakang alako, cuma menjauh bi ulama tengale. Soro pecakang alako, karetal posah, salah tak hajat mate menge. Hari pidato tak omes lagi. Hari janjin Allah re. Orang mulai menjauh dari ulama, pertama Allah bakal abri ujian. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Hasil lakonah bakal cabut barokan sareng Gusti Allah. Nomor 2 wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Orang mereka mulai menjauh ke ulama, bi Allah bakal paringna pimpinan sedolim, pimpinan sejahat, setakir mekirin nasib rakyat. Lebih celaka orang nikah mulai jauh dari ulama, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, bekal mate atigal dunya tak nyambi iman. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Bu Suti A hanya maki artikel nak foto sebagus. Sehingga nak poton makin sempat nyelamatin Bu Suti A. Seampun oleh sebuareh. Kholen badaki pengajian raja nengak malam makin. Malar moga. Mon gelak saare madurane ke ojen aeng. Tapi kuburna Bu Suti A kelaban barokan pengajian malar moga ka ojenan rahmat sareng pangaporan Allah. Kuburan epon eparine terak eparine Jember nga oleh derajat sesae bedeneng alam kubur kong langkong kuburan epon malar moga bangun dadi kebun swarga raudhatun min riyadil jannah amin ya rabbal. Lah tuan rumah nak poton Bu Suti A, nak potona Bu Suti A, termasuk kaula ajunan sing ramyagi pengajian, kelaban barokan pengajian, malar moga ki tambana umur sebaroka, tambana rezeki segempang, sebanyak halal barokah manfaat, pada direng lambe teka hajat aziarah ke Mekah Madinah. Kong langkong pagi bila depak ke ajal, moga-moga dalam kebadan husnul khotimah, nak foto kaula ajunan, beteti nak foto sebisa ngangkat harkat ben martabat orang sepodua dari dunia ngantos pagi ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekentoh keterangan singkat, malar moga dadi tambahan ilmu semanfaat dan ingat kebenaran dan kesempurnaan mutlak hanya milik Allah, tapi kesalahan, kehilafan, kelemahan, bahkan keterbatasan sangat mutlak milik kaula Abdullah Sattar. Innama ana basyarum mislukum wa ana mahallul hata wa nisyan. Nyoon seporah sece agungipun. Hada minni hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.